ćemo s pitalicom što bi bilo kad bi bilo, pa čak i u raznim oblicima, tipa da je baba muško, zvala bi se Duško. Ovaj serijal s riječi prelazi na djela. Kroz niz zanimljivih pokusa i zadataka odgovorit ćemo na pitanja koja stoljećima muče čovječanstvo. Što bi bilo kada bi, na primjer, mogli pričati sa životinjama, ili da smo nevidljivi, ili kada bi imali $1.000.000. Ok, malo smo zabrijali. Uostalom, pogledajte sami. Dobrodošli u ŠBB-KBB. Evo. Dobar dan. Došli si novi ŠBB-KBB. Doviđenja. Kaj? One, two, three, four. Kako gleda ovaj frajer od iza. S obzirom da ste mi donijeli ovu maskotu, imam osjećaj da ću ja biti ovaj paradajz danas. Dragi Leon, dobrodošao. S obzirom da si ti veliki animator i navikao si zabavljati ljude, vrijeme je da to i pokažeš. Samo ovog puta smo ti malo otežali. Hvala. Svaka epizoda je posebna, tako će biti i ova. Epizoda što bi bilo kad bi bilo cijeli dan maskota. Svi mislimo kako je maskotama lako. Moraju navijati i bodriti svoje dok animiraju publiku. Danas ćeš provesti normalan dan, ali kao maskota. Hvala opet. Morat ćeš obavljati svakodnevne poslove, dok te na kraju čeka jedan poseban zadatak. Cilj je preživjeti dan kao maskota i na kraju saznati kako je to maskotama. Jesi li spreman? ŠBB-KBB tim. U zadnje vrijeme nešto nemam baš iskustva s maskotom. Inače, često mi se dogodi da su mi ili prekratki kostimi ili nešto, ali vidim da tu neće biti problem. Ogroman je. Ne, Rajko, tenisice. Ok, izazov može počet. Idemo se preobuću Rajka. Zašto je ovo tako usko? Ima tu lijeva desna. Zapravo ja namjerno dogovlačim da istekne tih 24 sata što prije. Ok. Veliko finale. Ne mogu da se pravi. Ajmo. Lagano. Čekaj, jel rajčica kad ide na WC, jel to onda bude kečap ili? Osjećam se prerajkastično. Jesi spreman? Ne da sam spreman, čeće, baš sam se ufuro. Baš mi super. Jel misliš da ćeš uspjeti ovaj zadatak? A gle, mislim bit ću sav u jednoj vodi, ali uspjet ću. Idemo u sportski centar. Nemam pojma gdje je to. A few moments later. Ma rođen spreman, ne. To jest, ne rođen spreman, nego, kako bi se reklo, izrasto spreman. Ili, kako se kaže, rajčica je narasla.
Kak mi je vruće. Zašto mi ovo radite? Tu mi je nešto za zub zapelo. To mi se sviđa. Hop, malo sam brzinu. Vratim natrag. Ja sam Rajko! Nego, kako život? Dobro. Dobro, Jesmo dobro? To je to. Samo jako! Nego kako? Ovo je sad već živo. Zarobili su me, jedva sam pobjegao, jedva. Može, evo gospon, vi ste dođite gospon. Dođite. Recite. Jeste vi sad sretni, okrenite se prema kameri. Jeste sretni? Jesam. Pa to je to, evo ga, usrećio sam već jednog gospodina. Hvala lijepa. Dajte još jedan veći smiješak, kakva ste vi legenda. Ajmo se zajedno smijati, vidite koliko se ja smijem. No problemo. 200 kunas. Thank you, 5 euros. Thank you. Dobar dan. Jesmo dobro. Ajmo jednu pjesmicu, lagano. Može. Evo vidite, ljudi se već smiju, sama pojava. To vam tako ide. Sve se može, sve se može. Wow. Evo jedna pusa. Imate jako lijepu boju kose, jako mi se sviđa. Ne jagodica, gospođo Rajko, rajčica. Nemojte, molim vas. Ono come sei buona, good, dobra. Da, Rajko, rajčica. No, Rajko. I can get no! Dai se, buonici to, Gio. Che buona, to, Gio. Evo baka Rajka, pravi sarmu. Deda Mile ima farmu, jao. Kako smo? Ma gdje si, prijatelju? Eto mi. Aj malo, Amet ima paradajza. Ajde. Ima li? Naprijed, krijeni. Jesmo dobro danas. Odlično, kako ste vi? Ma evo, nije bolje. Mislim, malo sam crven danas, nešto cijeli. Ali, eto ide. Recite li meni, zašto ste i moju braću ovdje zarobili? Mislim, evo ih sekao ovdje. Gdje gledaš čovječe Bože? Gdje gledaš čovječe? Gdje gledam? Pa kroz oči, gospodine. Možete li meni dati par paradajza čisto da mogu odnijeti malo doma i da se mogu pohvaliti da sam vratio 2 brata i 1 sestru. Evo, bar 3 paradajza. Može, ajde, 2 paradajza. 2, ali? Ma, evo može 2, eto. Izazov je da napuknem što više, a eto. Pošto sam ja paradajz, evo ja mislim da imam nekakav autoritet kod vas. Pa eto. Hvala vam puno. Hvala vama. Jedan veliki smiješak za kameru, čisto da sam animirao. To je to. Na ovo gledaš, a? Ne, ja vam imam ovdje. Ne ozbiljno, ti gledaš, tu gore, a? Evo, dajte meni jedan, čisto da se nađe. Evo ti 2. Može, evo to će biti Rajka mala. Šta hoćeš još? Hoćeš koju papriku? Ne vrem naći. Ma ne, ja ne volim papriku, to je konkurencija. Evo, ja mislim da sam ispunio izazov i to u rekordnom vremenu, ljudi moji. Pa ja sam stvoren za ovo da budem Rajko do kraja života. Jel ih ima 5? Ima ih 5! 5 komada, znam im čak i imena. Jana, Stana, Zefa, Ivica i Milica. Thank you. Thank you, okay. Now give. Sorry, where is the nearest ambulance? I don't know. Oh, thank you. Malo tverkanja.
Imam osjećaj da se ovdje vodi nekakav... Dobar dan, baš sam htio reći da imate nešto protiv mene. Nema ništa. Može jedna kava s mlijekom? Može. Hvala, svaka čast. Svaka čast. Evo ga. Hvala lijepa. Samo ja ne znam kako ćete vi to piti. Pokušat ću. Ja sam svemogući Rajko. Evo ga, drago mi. Hvala. Stvarno kako će to sad biti? Dobro. Moram pronaći gažu. Da. Nastup. Moraš proći nastup. Gig. Ozbiljno, moram negdje nastup odraditi. Bog Filipe! Kako si Filipe? Dobro sam, kako si ti Leone? Evo, dobro sam Filipe. I sad su mi upravo rekli da moram si negdje naći gažu. Kao paradajz. Znaš gdje bi mogo imat gažu? Gdje? Čekaj da se sjetim kako se to... NK Ponikve u Stenjevcu. NK Ponikve... To ti je nogometni klub i tamo animiraj djecu. Trebaš animirati djecu na treningu. Čekaj, tamo su na treningu, a? Aj dobro. Aj, hvala ti, ajde. Aj, Bog. Idemo probati animirati klince. Fićo, hvala ti Fićo, ljubim te. Dobar dan! Daj pet! Brani! Opa! Da vidim ko zna najbolje žonglirat. Jel znate vi ko sam ja? Rajko! Ajde da vidim, može? Ne! Pa ne, sa mnom gol! Šta? Pa ne, sa mnom žonglira! Što bi dao da sam mali paradajz? Što bi dao da sam mali paradajz? Nisam lopta! Džumbus, platit ćete mi ovo duplo. Nemoj! Ne! Nemoj sam stajati i snimat! Gdje ste našli ovu djecu? Ne! Opa! Pa ne toliko odjednom! Polako! Jedna po jedna, opa! Ja ne mogu ovo! Ljudi! Rajko si dobro. Ne mogu! Gospod Paradajz, hvala kad si došao. Molim! Evo, ovo zadnje je bilo stvarno intenzivno. Treba mi vode! Žedan sam! Vi niste svjesni kak je to biti u ovoj maskoti, ljudi moji. Pa ak je vani 25, unutra je 40. Katastrofa. Izazov je bio i fora, zabavan, težak je bio u nekim trenucima, ali sve u svemu full sam se zabavio i ovo zadnje sad kad je njih 5 do 10 skočilo na mene dok sam bio obučen u Rajka, mislio sam da je kostim gotov, da sam ja gotov zajedno s kostimom. Ali preživio sam to. Uglavnom da, klinci su super. 2 puta su zabili gol sa mnom. Baš sam se zabavio, baš mi je bilo fora.
Ja smatram da sam uspio, čelo. Ja mislim da jesam. Šta ti misliš? To! Hvala, hvala. 5 si dobio. Ekipa, ajde, bar za moju žrtvu bacite taj like, idemo doći do 15.000 lajkova, subscribe na Džumbuz, na moj YouTube kanal, link vam je u opisu. U komentare pišite što bi htjeli da sljedeće bude ŠBB KBB izazov. Evo, idem doma, idem se otuširat.